Davno, u jednom selu, pojavio se čovjek i objavio seljanima da će kupovati majmune po $10 za svakog. Seljani, videvši da ima mnogo majmuna okolo, otišli su u šumu i počeli ih hvatati. Čovjek je kupio 1000 majmuna po $10, a kako je ponuda počela da opada, seljani su prestali sa svojim naporima. Zatim je objavio da će sada kupovati po $20. To je ponovo podstaklo napore seljana i oni su opet počeli da hvataju majmune. Uskoro je ponuda još više opala i ljudi su počeli da se vraćaju svojim poslovima. Ponuda je povećana na $25 po majmunu, a broj majmuna postao je toliko mali da je bio napor čak i vidjeti majmuna, a kamoli ga uhvatiti. Čovjek je sada najavio da će kupovati majmune po $50. Međutim, pošto je morao da ode u grad zbog nekih poslova, njegov pomoćnik će sada kupovati umjesto njega. U odsustvu čovjeka, pomoćnik je rekao seljanima: pogledajte sve ove majmune koje je moj šef sakupio, prodaću vam ih po $35, a kad se šef vrati iz grada, možete ih prodati njemu po $50 za svakog. Seljani su skupili sve svoje ušteđevine i kupili sve majmune. Nikada više nisu vidjeli ni čovjeka, ni njegovog pomoćnika, samo majmune svuda oko sebe. Ova priča je upozorenje da se pazite šema koje vam obećavaju brzu zaradu. Često su to prevare koje vas mogu ostaviti praznih ruku. Zato budite oprezni, istražite pre nego što uložite i ne dozvolite da vas primame lažnim obećanjima o lakoj zaradi. Pametno ulaganje zahteva vreme, strpljenje i mudre odluke.